Ubada sakya lamari ubadeyu menteri sarkar mentakasi ulapli pa ya Red Ribbon Power Star Contest arajar arpuar kabla penlong HKGP Complex barik poin ya kabala penlong da Kameglia Age Control Society. Habakran hakajelang ba Alexander Kharkungor ubaderu Assistant Director ka IEC Kameglia Age Control Society ulasami jinti paiba kumno banyada bat kumju ru ka chingsumar na ka chingpang HIV. Habakran hakajelang ba dasakya lamari ula penslori ki khun samla bakini simenta hakni ka jekob bat kideiru bat kyar na kibasniyo henri kidei banya chakmat ban poi sakathong. Upara lesing lapano ngasukwa man
Kedua ke bala keren keren sekhmat habide bar kenega program ke bade sipang ke awareness kenega jing pentip pensyai habide bar ke jing di drop bat kenega jing pang ke bikar ke HIV AIDS mana kenega ni tu pi mensuang sisa apa golfing chan mari hang te tengah terai pi baro hami percaya i apa golfing kidon dikena kidon disamla kidon ditemen ke bayat ka apa golfing mau teng kia laus dipar kisia enjoy itu menjar step ini janmit ke ba mau ke ba marian ka subhai ni apa ka golfing jongi hante kadang tu ke sin idani kena ibasa segitu hingga kena ibang pas number bilang tahu nak kena ha kadang tu ke sin sunday uni pa jai tai kena yalam ni ban shule yakka apa kan ke banan i pom cuti pom sandal beri tai kelung bilang prasna hakapor ba yakka hukum dung no we sirin nak kejat isirin ni ba mau tu basi injek udung ni sirin tu lu pa mar hi yalam hospital ai injection tu itu gi mau injection ke bisi ai tu nar ni da ordinary ke tidak ada injek ulu pelung si tayoro uitlot artayoro uitlot haden si banai kata gaji itolot kata gaji ni mau kata ka fatigueness ke jongu kamja kambir de uni upa kani ka kemi kile yalam ni hospital ngabale ngati bigani nama pa kide ke bersama marjan sosial moro stu dengan tip hai ni tip on the kila let how doctor dan sibna kita sudah kuna uladon AIDS badang prasnan kani kade ke jinja ke shisha dan ngambakla ka de al zara boy marsam de ke lockdown ke ba tang no daw surin ba unim surin ro ko mai ba Alexander mane ipersutu habide ba ka jing di drugs habe pdu drug mo kidan ki drug ke issue inject yarade ngamtip dahanre ka jing inject ka jing sam mo ka jing share to surin ka jing dan ka jing long mutai ka bagi mla mantip kapan sekali ba susi ta unim surin badan hatu badan bedung yo kunaro ngatrai udai nak tu kena kiba le kamka gibadi uni proxy kile maki jenjar ni pli kena betang prasna karta tagabale ya supwa ban share ni gani ko story namar ba hak jingim ke jongi ke bangiya ni timan ka ngasni nimtip ke banja shibit nimtip ke banja lasai nimtip ke banja hadin steo ba nimtip ke banja hadin sisnen ni tang kawai mina banle kalong ban mau ban long careful lane ban benya ba hagano lagi ke ba ni don bok ni de masungu you play try kan ra wai ni ke met ke phat ke ba hawai ni ke jingkoi ke jikya amala si wai ti at ni wai ki jat at ni wai khamat bani wai ni ke jepe ma perkhat ban calculate ya ke jingim ke ba ni dengan syukwa ban share ni kene namar ba mo ka jingim ke ba ni dan hanya slap se kalau very fragile kalau ke balung ha ka jingim ke jongi dari long sekat baloro kalau ke balung dari ne ta kada kat bala kat bodong ngide ban yat na ganu ganu jisu ngide ban yat ngide ban yada de kil sadar ki por ko par supang kil sadar ki por ki ba mo itna yo resi yo I kan yo I katai handai long ki bakhan ke jimut perkhat khnam bagan long ke jingada bat banyada yang kesem banyada perlok perjor banyada ke society bro ko wingi de ban sedang suada lati people de ban long inspired by mo khnang ba kan long ke ge tran namar bangane thui bi menta tang ma phi ki khna ki samla ki balaban ko pa bat kan ka jingkiu ka state ke perthai menta mo tapi de man shukya wa kan ni ki kemeli pa ki bekian behe jongi kimla asyukan kobo bat ke teknologi bat ke jimlong jigman ke jikyu ke perthai mta de tang mapi tapi de bat shukya ba gano kalan ke ba pi ya jentiru long ki balong dedicated long ki balong anong kuno ki ba trestom bat long ki ba nang ban burom yakarai ke ba pi bisyum kata ke balong kam tam itip ngalong amele ngam jumudur serta ke jing jong ara bangan de long politician how are the country na sushime the decision on the last dang ani kecik haro
Kecik kata genit kan bas election nomination ko makai tamba nganang pat kon buram ya karai ka bangang adoption. Ubru peran banyak. Ngakan mau tu kupor yang ka kena kasuteng hello ngakan mau yang hapai sino pada election na mau sina. Dan amar ki bon plat kecing ketho tega jing yakun makan yakun so panjab di election ne ngayakun man la komenet kumno bangan proof ye kita ki bakal banyak ngabang dei ku pipi mo dia ngabano hapuk ngajok di election tega ta di benong example long dedicated burom respect ya decision ke ba pipi shim in life. No, that is very important. Shim the decision that platre na ka what I not bakan job makai.